Thokozani bogogo nomkhulu isalwa sendoda lezi. Ngani zakwethu ngifuna kwenze nje video mfishane. Kunomliso osanda kumfolela manje. Upheshwa kweyilwandle. Uthi wesalwa sendoda ngenkinga lana ngadlisa umfazi. Manje na akuyinkane laphana, akuyiconze laphana, akubuthakathe obulaphana ubuya ngokuzolala. Manje na leli dliso leli engamdlisa ngalo li strong kakhulu ngoba ungithanda ukufa futhi angafa nokufa mangathiwa nyamlahle. Salukazi sendoda ngenze njani ke manje na ukuthi lento ngiyiphindisele emuva ukuthi lento ngiyikhansele leli dliso leli esengidlise ngalo lomfazi. Before ngiyiphendule lo mbuzo loyo kodwa angithi lana ngani zakwethu. Wengane zakwethu before udlisa umfazi, even to attempt or cabanga, yenza i-self introspection uyinuka amakhwapha uyibuza ukuthi ngabe lo mphefumulo ofuna ukukhunga ofuna ukubopha uthi wena ubiyela umuzi kayihlo, ngabe iyona into ofuna ukuyibiyelela ngaphakathi leyo, uzoyimela yini lento ofuna ukuyenza? Idliso ngane zakwethu akwento okudlala ingane. Zibuze qala ukuthi lento engifuna ukuyenza leli dliso engifuna ukudlisa ngalo lomfazi ngizokwazi yini ukulimela, ngoba uyathakatha njengoba umfowethu asho, unenhliziyo embe njengoba umfowethu asho, useqhatha umndeni njengoba umfowethu asho. Umbuzo uthi wena ubukade uthi wenzani? Wayinuka amakhwapha yini ukuthi lo muntu ofuna ukumdlisa ungakwazi yini ukumelana naye? Right ke asimsize umfowethu apheshwa kweyilwandle. Ufonela umfowethu usendaweni yasePakistan, uyosebenza khona for iminyaka eyishumi. Lo muntu amdlisile umshela eSouth Africa. Uthi usoqedile umndeni uthi njengoba kuChristmas njena wesalukazi sendoda ngithole izinsukwana ukuthi ngize ekhaya, angize ngithe kuya angize, ngcono kube uyena oza kumina okungenani ngidile nami nento yami ephambi kwami. Manje bengifuna ukuthi mangimphathisa lokhuzana nawe ubuso ngithumela izinto wesalukazi sendoda nami ke ngikwazi ukuthi lento lenda ngiyikhiphe. Cha, impendulo yakho ngane yakwethu ngokuhlonipha iprivacy yakho, wena mntakwethu, wena sibanibani usosizakala ngane yakwethu, sokwazi ukuthi sikusize idliso, siyakwazi ukuthi silikhiphe kumuntu. Into yokuqala nje mfana uintroduce empilweni yenu inyama yengulube, iintroduce emkhulu izokwazi ukukusiza. Thola amafutha engwenya, kodwa kufanele ukuthulele umuthi othakwe ngamafutha nangenyama yengwenya neminye imithi ezokwazi ukuthi lento lena uphinde uyifake esadliso ekudleni kwakhe, kuzokwazi ukuthi kusekubolisa ke leli dliso owamdlisa lona ngane wethu. Kodwa kuumsebenzi othe awuthi ukujula, akuyona into elula. Ngane zakwethu, please be careful before udlisa ingane yabantu. Ingakho ngiyangithi indaba yedliso ungayidlisi intombi, ngcono udlisa umakoti wakho. Kodwa nakhona be careful, ngoba umuntu masomdlisile ngane yakwethu ngeke abe necontrol, akakwazi ukukutshena ngisho wrong ngoba yini unalento ethi uyakuthanda athi unaledliso leli, kodwa yena abe abheda njengoba naku kuthiwa seyathakatha senze into eziningi, kodwa uthando qale phansi ka ngane zakho isalukazi sendoda 083 533 9183 083 533 9183. Isalukazi sendoda lezi ngixolise ngane zakwethu ngecomplications yamafoni, imfamona zibelesele okuhle ukuthi sengiyabazi ke amaqola lawa asemva kwami ngendaba ama cellphone. Okunye futhi kunomuntu ophesheya ongitholele i-app ekwaziyo ukutracer inumber immediately ukuthi lo muntu sikhathi athumela i-SMS noma isikhathi efona bekuphi. So inzola boya ngane zakwethu ngelinye ilanga zolala ibaliwe noma siyithakathe. Ngane zakwethu salukazi sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha, kuseyilo njalo usuku lami lokuzalwa, kodwa yize kusuku lami lokuzalwa ngane zakwethu ngenza ngakho konke okusemandleni ukuthi nani lokhu nginipha njena amakhekhe, nginipha njena nginiphakela amakhekhe okudla kwendlebe. Ngane zakwethu inkosi ithela umusa maluju.